Pathin thu ngai komute. Atupi chu ile Jesu lopi ta Jerusalem alut. Jesu le asai zuiten Jerusalem anailam tawin Olive lang bedface ho ahungay tawve. Hiji ahin Jesun say zuini asol masan masang ko ahun lutlon le chun sangan khat ano do ki hen tha mubai hlonin nate hinsu nin hin kai hlonin mi khat to vini khat asai le anei ban angai cha hi ti hlon le chun aman hin thla pe hlon ta nate ati hiji hi them gaw kama ki sei sa Zion kopi sei pe un ven na lengpan hin zone lungning ta in sangan chunga atovin sangan chunga atove kiti chu guihlunga hitai Seizuite ni achin Jesun ahilbang bangin agabol hone sangan le ano hin kai honin achunga bon aphawin Jesu atove mi tamta in lambi dunga bon aphawin abangin theobo atlamun lamdunga aphawve Jesu nunglema a ki zot mi pin pakai mina humpa anung nome David Japan hu hinghen atiuve Jesun Jerusalem kopi sung alur phanin hijipahi hoi koi hinta hitam atiuvin kopi sung akilo so zengwe zapin Galilee gam Nazareth ko ahun them gaw Jesu ahi atiuve pathin thing lopi ta isim do chu ibon chawa ding pathin ki mo pe tawen amen